کۆمەلەیە گەزیên kesk li Bakur Rojhilatê Sûriyê ji bo belavkirina çanda çandiniyê û rûniştandina pergala ekolojiyê di navagelê herêmê de bi gelek pêngavan re dibe. Derbarê vê yekê de geziyên kesk bi destpêkirina demsala payîzê re pêngava her tovek dareke bi daxuyaniyekê ragihand. Geziyên kesk diyar kir ku erman ji pêngavê ew e ku rihê berpirsyariya kolektîv û têgeha ekolojiya civakî û parastina cûreyên xwecihî yên nebatan li navagel belav bikin û got her roj li her bajarî bi tonan fêkî têne xwarin. Lê hindek ji me dihizirin ku ji van tovan sûd werbigirin û wan tovan biçînin. Berhevkirina tovan ji bo parastina cûreyên xwecihî û di heman demê de zêdekirina ciherengiyê dibe alîkar. Geziyên kesk balkişand ser rewşa li herêmê û sûdên çandina daran û wiha pêdeçû. Rewşa xerab a jîngehê li herêmên me pêwîstiyeke lezgîn pê heye ku her kes berpirsyariya wê bigire ser milên xwe. Zêdekirina şînahiya nebatî bi vegirtina karbondîoksîdê û berdana oksîjînê dibe alîkar ku qirêjîkên bibe û kalîteya hewayê baştir bibe. Dar di heman demê de bi hilgirtina karbonê û kêmkirina bandorên germbûna gerdonî ku cihêrengiya biyolojîk zêde dike û beşdarî domdariya ekosîsteman dibe, di şerê guhestina avhewayê de roleke girîng dilîzin. Çandina daran kalîteya axê bilindtir dike û rêlber erozyonê digire. Her wiha dar, axê, avê û hewayê paqij û parzûn dike. Geziyên kesk bang li gelê herêmê kir ku piştgiriyê bidin pêngavê û wiha dawî kir. Em bang li hemû pêkhateyên civakê dikin, di destpêka werza payîzê de dest bi berhevkirina tovan bikin û ji komeleyê re bişînin. Ji bo xwegihandina komeleya geziyên kesk û tovên berhevkirî bidin wan, hûn dikarin li ser van hejmaran bi wan re bikevin têkiliyê. Kobanê 0 907 726 233 reqa 0 987 162 837 Hesekê 0 995 434 116 Qamişlo 0 935 643 463 ملی بینرین هجا جبو زیادتر لسر و پنگاوه و گرنگیا کمکرنا توین خوجهی جعلیه گلوا هروسا زیاده کرنا وان جورین خوجهی نباتان ین دارا قامشلو اندزیار او خوبخش کمالای کزین کسک جنگی محمود العلی ایوار باش سرتیابان سپاس محمود گوت دما خو وقتان ده او پنگاو ام تخازن گلک پرز دکن جمع راستی گرنگی اوی چیه یعنی دبیجن بویرنگ برفره حتی ها کسی کی داخواز جگل نکریه گوتو ورن کم کرن جالیه زانیاری و جالیه گرنگیا کم کرنا جورین هریمی ده اون چی دبیجن؟ براستی دسپی که دا آلمان جامعه وقت گزیین کسک نه جبو چاندنا و کما توفان و چاندنا وانا براستی آلمان جامعه یکی جبو اف جوا کامه کفیری چاندنی ببه ده سال چوی دا امبیشن وقت قادین کسک جمع روش آوا گلکی که بون اف باندورا خواه گلکی المهبو لجوا که هبو براستی تشتکی یعنی نباش بوش بو عردن جودکاران و جبو همو کسان جیانی هیرو ما وکزین کسک اف کوم کرنا تووان ما دست بیکر براستیش بو جواک هو ببه اف هی سال ما دست بیکر سالا کدن و سالا کنو و جواک دست بی بکیا و بخواد تو و بخواد تو بکیا و جواک خوشی برنگ کسک آوا بکیا محمود هال لهن هرما بری چند روزه که جمع خسته روزها خود راستی چندنا دارا زده کرنا دارا وکی کوبانی مثلا ها بویا چندک راستی لهن هرما جزیره اوی نگله کی لپیشه چقاس او پنگاون بویرنگ دکارن باندوره بکن تجی بحث که گو فیربوینک چه به هوی و مسئله ببین دنرینات دا او دکاره به وسیله یک صدمه گو
ایدی گلک کس فێری وەیەکێ ببن ئەو هوەرە دار چێکردن یانژی نەبات زێدەکردن هەمی جوورەی خۆنە تەنێ دار دریا کۆمکردنا تۆڤدا؟ اره فایده خواه گلکی هی و باندورا خوشی گلکی سر جواکه هی هیرو جواک آمه براستی که او نه جواک چاندنی جمعانا با آسته که لوازه اف آرمان جامعشی براستی مدخواست انو دنیف جواک دنوی تشتی بلا بکن که هیچ سال امبیشن گزین کس که به کم کرنا تووان را بود سالا کدن جواک بخواه پی رابه یعنی و باندورا خواه پرتشتانجیه نها وقت میناک تگول کوبانی چاندنا داران یعنی امبیشن هیا براستی لوی درکه گلکی که ما افجی ودگره جواک براستی دما 4-5 سال داوی دا جواکا کوبانی ملتین و کسین کوبانی براستی بالا خواهد چون سر چاندنی یعنی هر مالکش خور را چاند یعنی هر کسی کش خور را چاند نه کسی لو اوانا اجباری کرن و نه کسی جوانا را گوت بچینن نه هر کسیش خود جمع خدا ای مزرعه خود چاند ای عرض خود چاند و براستی که جواک هو ببه ده چقاس ده پیشوه جواکشی بسکنی ده نما کنی بسکنی یعنی که جواک فیر ببه بله yani dema tu bêjî çandinî me bez jê çandiniya tova çandiniya yani çanda şitil çêkirine dar çêkirine Mahmud niha pirsamîn yekê jî ev xwazim hinekî zêdetir em ser vê bisekirin niha gelek cûreyên nebata têne qirkirin ji ber got madeyên kîmyawî gelek tên bikaranîn derman tên reşandin yanî navê wa dikin derman lê rastî ew bixwe sedemên nexweşiyan e ev madeyên kîmyawî gotên reşandin بونه سدم گو گلک جورین نباتا قربونه نه تنه نبات گلک بیشن لاور هروسا کیزک گلک تشتن گو سوداخوا یعنی اکوسیستم ده یعنی ده پرنگیا اکولوژیک ده هنه گو یعنی زده کرنا جورین خوجهی جوان تووان ده علیه زانستی ده پاراستنێکی چاوایە و گرنگیەکی چاوایە هەنە ئەفتۆ وێ نەش دەرەوەدە وەرن بەرێ لێدرێ هەنە وێ وەرنەدان هەبوو وەرن زێدەکردن دوێ خەڵێدا دکارێ چ بێژێ براستی تشتە یەکەمین وەختی تووان تش دەرڤۆتنی تە نزانی لێ دەرکێ مەسەلەن جەمتە چێ دەبن لێ چێ ناوبن براستی وەک ئەم بێژن مرکزێک تشتێک لە ڕۆژئاوا لە باکوور و ڕۆژهەڵاتە سوورێ تنەیە کو ئەم بێژن تەهری تۆڤان ژی بستینی وەری لێ دەرکێ بچینی نەئا تش دەرڤۆ دووەسینی وەختی تش دەرڤۆ دووەسینی دە مەتاراندا دەرباس دەبێ وەک ئەم بێژن لێزەر ما لێزەر هەنە ئەو تۆڤ نەما ئیدنا چێ دەبێ چ خۆستە عەردەیەکی ژی و خزمەتشی بکی نەما چێ دەبێ جبر انه اشعاع ليك حتي يعني اشعاع ليزر ليك حتي لبراستي وقت كنت توفن جام خوات تشتكي خوازاي جام تا دركتي وكنت دست دغري يعني ودچيني باشتره بيتر كنت توفن تبكري يعني جبر تزوني اف جام تا دبي لاف توفت دروتني حتى دقيتا وتبكي عرض بخي عرضه وبتشني جي دمك جيرا دخوازه ودمك سر در واسطه به براستی پر جاران جی تو چه نابنجی یعنی داری تکالیف نه گلکی بلنجی تذکری جی لجم تا چه نابن یعنی گارانتیا اشخوا گلک از ویک جید بجند بج علی زانستی ده بلکی افنان المخبره هاتنه چیکرین جمارا ایگو بسر بکوین ین خوجهی یعنی ایگو تینه دانه هف نبقاسیین گو بيجن للصيدليين زراعي تينا افروتن لدي سجي دمام بدن برهفدو افاناين خوجهينا ان رسن اصيلن يندي درجي دبيغو دم مخبره ده هاتبن تشيكرين داليه ايكولوجي داليه ب ام بيجن اف هوايا هرم ده لهفكرين جرينجيش كي جانيريا چاوا يعني اف جورين جونهاتنا دانهاف جبرگو این هرمینه جوان یعنی جیین گو د مخبره د بگو چه بومنش در و دهات بن برنگی کی بجرنگا ب ام بجن کارت دهات بیکرن اكيد ايه خوازايل جمتا دركتيه او باشه يعني
وقتی تجمع خود شی که خوازایی جمع تا درکتیه و توف تجی دگری و تجمع خود چینی تزانی سدی صد اف جمع تا و درکوه نه وقت تج تووان تج در و بو اسینی یعنی جی مخابران بو اسینی چه رنگی بیشی ل براستی نه رنگی که خوازاییه اف هیچ جواک پاش هینه کی فگرش بر جواک اما دما داوی دا او سال داوی دا چود عالی مبیدات کیمیایی استعمال کردن بزرین کد عالی مخبران دا چه بویی استعمال کردن هانی بکارانین اف هیچ تعدل عالی عردیج ببیانی عردامج هینه کی ضعیف کرد بله محمود پنگاو و حتی داویا پاییز بردوام بکه دنوچه دجی هاتو کی داخو یعنی دهاتو یعنی بنگوازی دهاتو نویساندن هر کس کار به کوم بکه او ل نماره بگره در ویونا که ربازه کی خوگهاندنا کومله تشتکی جدا اون خوازن بیشن ام دخوازن براستیش جواکا خورا بیجن جواکا که سرکفتیه و ام پی کیف خوش دبن که جدهنی دا محمله کم کرنا تووان دست بی کریه و گلک کسین د جواک دا و پیکاتین جواک دا تولی بونه براستی اف جی یعنی کیف خوشیش بومه یعنی هی سال ما دست بی کر سال کدن اوانا دست بی بکنه جواک و اما تولی بونه دست خوش سپاس دکن محمود العلی خبخش کمله کزین کس که جقامشلو گوتب مروی